Pozdrav svima, evo kao što vjerujem da znate, prije nekih tjedan dana čini mi se izašla igra Pokemon Go. Igra znači gdje vi sa svojim smartfonom idete okolo po vani i skupljate Pokemone, borite se i slično. Postala je brutalno popularna, ne znam koliko milijuna korisnika, aktivnih i tako dalje. Ja bih se htio dotaknuti nekih par stvari za koje mislim da igra zaslužuje to mi daje. Prva stvar je što se tiče, ajmo reći, biznis dijela, gdje su oni iskoristili jednu odličnu stvar, a to je da smo dosta nas, ko klinci, skupljali karte, gledali crtiće i slično, i jednostavno su nam Pokemoni ostali u dobrom sjećanju, zabavljali smo se s ekipom i slično. Evo čak ja imam još svoje karte, imao sam vatreni dek, tematski prvo od Blaina, ali sam općenito više skupljao karte, tako da evo istaknuo bi za vas koji naravno znate što bi to bilo, znači 2 Dark Charizarda, koji su dosta jake karte, a i općenito dobre, i jedan običan Charizard. To su mi nekako najdraže karte i standardno idu nekakve još ostale zlatne, Ninetales-a 2, Clefairy-a 2, Clefable i tako dalje. Čini mi se da su oni pogodili dosta dobru žilu, sve ljude koji jednostavno imaju Pokemone u dobrom sjećanju, a u kombinaciji sa time da milijuni ljudi danas imaju smartfone. I jednostavno, brutalno su pogodili. Ono što je još super je, što čak sad ljudi neki počeli to isto govoriti, kaj je okej, jer dosta ljudi u početku kao joj, opet ste svi na igricama i slično, ali super je to što to nije igra koje vi sjedite doma, ležite na kompu i slično, nego idete van okolo, čak se ekipa počela skupiti po parkovima i slično. Naravno ima i nekih loših primjera gdje ljudi koriste tu igru za neke loše stvari koje ne bi sad htio spominjati, ali odlično je to što ljudi jednostavno su aktivni i idu van. Jer vrlo vjerojatno da bi ta osoba koja si je uzela određeno vrijeme za tu igru bi to provela možda doma gledajući neku glupu tursku sapunicu, vrlo vjerojatno ne bi, jer to nije ta populacija, ali možda bi zuvali na Facebooku, Instagramu i slično, a ovako se jednostavno zabavljaju, jer mislim to je isto oblik zabave te igre, a vrlo vjerojatno bi svoje vrijeme potrošili na neku drugu zabavu, možda sad i više troše vremena. Poanta je u tome da je ta igra donijela i taj vanjski aspekt, znači da ljudi izlaze van, kreću se, druže se i slično. Što im je još više ide u korist, jer ljudi dođu do situacije da jednostavno, vidio sam par videa, na primjer, od Casey Neistata, evo budem tu sad ovako stavio, gdje on ide eksperimente napravi više po New Yorku, po par parkova i ispitivo ljudi koji su držali mobitel ili igrate Pokemon, svi živi su igrali Pokemon Go, tako da puno ljudi igra. Mislim da je čak danas službeno na iPhone došla u Hrvatskoj, za Android nisam siguran, ali za Android su ljudi mogli skinuti APK pa su se instalirali. Tako da, eto, jedan veliki to mi da i meni osobno, kad se mislim, ja nisam toliko bio brutalan neki fan Pokemona, susjedi, ko klinci smo se kartali, skupljali karte i to, gledao seriju, ali nisam gledao neke kasnije sezone, jer nekak su počeli izmišljati nekakve glupe Pokemone i slično, tako da oni početni su mi ostali nekako sjećaju, tako da i ovaj isto nastavak gdje se Ash, na primjer, bori sa Blainom, znači sam i dek imao, gdje Charizard na kraju Magmara pobjede i slično, mi je jedna od boljih epizoda. Tako da jedan veliki to mi daje za Pokemone i za Pokemon Go, možda to izgleda onak glupavo, ali čini mi se da su dobru stvar napravili i sad je pitanje koliko će oni iskoristiti taj svoj utjecaj, što imaju toliko sad milijuna ljudi koji to igraju, da li će im biti cilj izvući što više novaca i slično, ili će možda raditi na tome da se ipak taj aspekt društvenog dijela iskoristi, jer mislim da su tu stvarno jako dobro pogodili. Posebno jer, kao što sam rekao, znači ljudi su makli iz soba, iz zatvorenosti nekakve, upoznaju nove ljude i slično. Mislim, ja sam
kroz zadnjih nekoliko godina, ono, više se družim s ljudima koji sam upoznao tako kroz nekakve virtualne sfere, znači kroz društvene mreže i slično, jer jednostavno imate slični interese. Ne? Tako će ljudi koji igraju Pokemon Go, ići okolo, družiti se s ekipom i slično. Ne? Tako da eto, veliki to mi daje za Pokemon Go. Ja sam danas probao skinuti igru, ali nisam uspio, ima nekih problema. Eto, ako vi igrate, napišite kakva vam je igra, da li mi je zabavna, nije, što mislite o njoj i slično. Uživajte. Ćao.